Siya bangin sedang ya kenika video ke bawah tasngi ngashkwa ban kerpa ya pi boro bopenya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelak ya ki video ki bathamai tiha kenika Instagram account pan ni pentip baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelak ya ka video ke bathamai hakini ki stories ngishet upload mana kapor ngishet pentip kum kane bangila upload video ke bathamai po YouTube bat lada pi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat seklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke bathamai tis ngubha follow yangi hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo yaki videos ki mingi upload thamai Tisa sisen pat ngi pidang sungbai pi baro syakanika channel kejungi mat haganika video ngin pe yakanika post kebrang salat mai po Meghalaya. Yakanika post la palai dekat North East Regional Institute of Education lanika Niri Meghalaya mentau benai arajar arpuar. Kakerteng yakanika post kadi Junior Project Fellow lane JPF. Yakanika post kin sepelong yaka walk in interview haka arpupraterik benai Julai arajar arpuar. Ya ke post Junior Project Fellow ke balai lightly ke age limit ke day sub house 6 bat kandan sans 6 relaxation yaki schedule tribe lani ki schedule caste bat ki kintai bat kandan pras 6 relaxation yaki PH lani ki physically handled kategori ke salary lani ko tolop ke day apersan hajar yaki tu ki bala pas ya kanan bat yaki tu ki bompat pas ya kanan ke salary lani ko tolop kan day arpulai hajar hakshi benai educational qualification kalau kumne filak day ban pendap ya ka post graduation hakan nuka discipline kin kam I preference by gitu badan ru ki basic computer skills kum ka SPSS Excel Microsoft Office baki wi ru ki candidates ki belong eligible bagi buku ban apply ya kan ka post pihak ban poi syakanika neri umyam hakapor khandai beje hado spau beje menstam haka appropriate Julai arajar puar nagbenta ka attendance batki document verification ka application form hilaban yo anaka official notice lani ka official notification kabla pala hi dagani ka neri ba ya kani ka official notification ngala aya po description jangan ka video tapi pay ya ka official notification tapi scroll chapo pensalap ya ka application form pihaban print ya ka bat pihaban pendap tapi ladap ban pendap ya ke application form pihak berak lang bat ki attested copies jong ki testimonials ki experience certificate kawai ke passport size dor ke jong pi bat borok ki original documents ki jong pi haka appropriate benai Julai arhajar arpuar